There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and golden protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. Altså, kemi er jo et fag, hvor du kommer til at få fingrene i suppen i forhold til mange andre fag. Mange andre fag støtter meget mere stille, end du gør i kemitimerne. Og det mener jeg helt sikkert, det er forskning ved kemi og også andre naturvidenskabsfag. Det er, at vi har den praktiske dimension med det. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Jamen det gode ved kemi som undervisningsfag, det er jo, at man netop kan inddrage den praktiske dimension. Altså man ikke behøver hver eneste time at stå foran tavlen og bare stå og snakke. Men at du netop kan sige, nu går vi ind og hygger os ind i laboratoriet, og når man er i laboratoriet, så kommer man til at arbejde lidt med sit eget tempo. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercurium, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. Som kemiker er der altid masser at lave, ikke? Fordi at al medicinforskning kunne jo relateres til kemien på en eller anden måde. Du har i dag en stor energisektor, der også skal mættes. Der er også en masse kemi i det. Der er noget med nogle brint måske, som kunne gå ind og blive interessant. Og især i forhold til kemien ville det være at opbevare den her brint. Der kan man lave noget kemi der. Opmagasinering af batterier. Solceller er jo ved at være højaktuelt nu. Den strøm, der bliver samlet ind om sommeren, skal jo gemmes til om vinteren. Og den kunne jo godt gå hen og blive en kemiopgave. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. Det er sgu altid sjovt der i starten af skoleåret, når man laver sådan en lille eksplosion, hvor folk ikke er forberedt på. Vi har lavet det med tedåsen, hvor vi sætter ild til en tedåse, og lige pludselig så ryger låget af med et ordentligt brag, og så hopper den på forreste række en halv meter. Det skal da meget sket. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.